Amen. Haleluya. Yesu nashimwe. Dushimira Imana. Tunamshukuru Mungu Duhaye umwanya mwiza anayetupatia muda huu mzuri wo kuboneka imbere y'Imana. kuonekana tena mbele za Mungu. Ntacyo twatanze Hatukutoa kitu ngo tugeze uyu munsi. kusudi tufike siku ya leo. Ni ubuntu bw'Imana. Ni neema tu ya Mungu. Imana yatugiriye ubwo buntu. Mungu ambaye ametuneemesha. Munyemerere mumfashe Tusaidiane sasa. tuyikomere mu mashyi cyane tuyishimira. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Imana nihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Kubw'imirimo myiza yose yakoze. Kwa kazi zote ambazo alifanya. Ni umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ni muda mzuri tuongee maneno ya Mungu. Kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo. Tujue ni nini Mungu anasema pamoja na sisi. Hari impamvu Imana yakuraritse. Mungu amekualika. Kuko Imana ishobora gukora ikosa rikurarikira ku busa. Mungu hawezi kufanya kosa ya kuita mtu kwa bure. Twihuse tukienda haraka ndagira ngo dufatikanye gusoma ijambo ry'Imana. Tutakimbia tusaidiane kusoma neno la Mungu ry'Imana yashimye ko tuganira uyu munsi wa none. ambao Mungu amependezwa tuongee kwa siku ya leo. Turasoma ahantu hatari hake ariko twihuse. Tutasoma kwa haraka. Kubanza dusome ijambo ry'Imana. Tutaanza tusome kwanza neno la Mungu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo. Injili takatifu ilivyoandikwa na Matayo 24. Turasoma umurongo waho wa 33 na 31. Tutasoma kwa shairi 33 na 31. Matayo 24. Matayo 24 33 na 31. 33 na 31. Turasoma Yohana. Tena tutasoma Yohane 14 murongo wa 1 kugera ku wa 4. ya kwanza hadi ya 4. Turasoma ibaruwa Paulo yandikiye Abafilipi. Tutasoma barua ambayo Paulo aliandikia Wafilipi 3:21. sura 3 kwa mstari wa 12 na 21. Barua ya mbere yandikiwe Watesalonike. Tena kwa barua ambayo Paulo ameandikia Watesalonike 4:16-12. sura 4 mstari wa 16 na 17. Turarangiriza mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Tutamaliza na ufunuo wa Yohane 7. sura 7. Turasoma umurongo wa 7. Tutasoma sura 7 dore ku murongo wa 9 kugeza kwa 17. Tutaanza kwa mstari wa 9 hadi 17. Byahishuriwe Yohana 7. Ufunuo wa Yohane sura 7 9 kugeza 17. mstari wa 9 hadi 17. Reka dusome duhere muri Matayo. Aravuga ngo ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru n'amoko yose yo mu isi, nibwo azamuborogera abonye umwana w'umuntu aje mu bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore zo mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza ku yindi mpera yaryo. Amen. Twongere twigire imbere gato dusome Yohana. Twende sasa kwa Injili ya Yohane. Some Yohana Kwa Injili ya Yohane 14 sura ya 14 dore ku murongo waho wa mbere. kama
vile tumesema tutaanza na mstari wa kwanza hadi wa 4. Aravuze ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hari amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngaho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Tuvuge ngo amen. Amen. Twongereho Abafilipi. Twende tena kwa Filipi. Barua Paulo yandikiye Abafilipi, Barua ambayo Paulo amewaandikia wa Filipi 3:20. sura 3:12. Haravuze ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwiganurira byose. Tuvuge ngo amen. Dusome barua ya mbere Paulo yandikiye Abatesalonike, Barua ambayo Paulo ameandikia Wathesalonike wa kwanza 4:16. sura 4 mstari wa 16. Aravuze ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangurure ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyanwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami wacu mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose, nubwo tumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Twongere ngo amen. Dusoreze igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana 7. Tutamaliza na Ufunuo wa Yohane sura 7. Duhere ku murongo wa 9. Taanza kwa mstari wa 9. Haravuze ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo 10, bavuga ijwi rirenga bati agakiza ni ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe n'abakuru Subiramo 11. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe n'abakuru na bya bizima 4 bikubita hasi bubamye imbere ya ntebe baramya Imana bati amen. Amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose amen. 13. Umwe muri ba bakuru arambaza ati aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza nti mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi iyicara kuri ya ntebe izababambaho ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi, ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica ku manywa izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tugiye kuganira ijambo
tunataka kuongea neno rivuga ngo nta kabuza Yesu azagaruka. Neno ambalo nasema ya kwamba hakuna kizuizi, lazima Yesu atarudi. Yavuganira hejuru y'ijambo rivuga ngo nta kabuza. Tutaongea juu ya neno inayosema hakuna kizuizi, Yesu azagaruka. Yesu atarudi. Babyanga babyemera, wakataye waitike, mwami wacu azagaruka. Mfalme wetu atarudi. Haleluya. Amen. Uwo twakurikiye, yule ambaye tumemfuata azagaruka. Atarudi. Byanga byakunda, ikataye itike, ndagira ngo twibukiranye. Nataka tukumbushane. Biblia iravuga ngo byose byarumviswe. Biblia inasema yote yamekwisha kusikilikana. Ariko Biblia ikavuga ngo, lakini tena Biblia inasema hivi, ko byariye birushaho kugenda bitwegera, kama vile nyakati zinatukaribia, natwe turushaho guterana kwera, na sisi tuendelee kuwa na kusanyiko takatifu. Iyo mpamvu, ndiyo sababu iyo duteranye, tunapokusanyika tugomba kwibukiranya ku by'uru rugendo. Isheni tukumbushane kuhusu kindi Kristo yadusigiye, hakuna kingine ambacho Yesu ametuachia uretse kwibukiranya ku by'uru rugendo, ila tu kukumbushana juu ya hii safari. Ugazaza azaduhemba ingororano z'abihanganye n'ukuri zirahari. Azaduhemba ingororano z'abihanganye n'ukuri zirahari. Ugazaza azaduhemba ingororano z'abihanganye n'ukuri zirahari. Ugazaza azaduhemba ingororano z'abihanganye n'ukuri zirahari. 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 Amen. Tuzamurire Imana amaboko, tupandishe mkono kwa Mungu. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Na Mungu wabariki kwa jina la Yesu. Tugiye kuganira kuri iri jambo, tunataka kuongea juu ya hii neno, nk'uko Umwuka yaduhaye kurivuga, kama vile Roho ametaka tuiongee. Yesu ari mu isi, Yesu alipokuwa duniani, ageze mu myaka ya 30, alipofika kwa miaka yake 30, atangira kuvuga ubutumwa bwiza, akaanza na habari njema. Yabanje umurimo wo guhamagara. Alianza kwanza kuita, banza guhamagara abantu, akaanza kuwaita watu, amanuka agera ku nyanja ya Tiberia, akaingia katika bahari ya Tiberia, abagabo barimo baroba, akakutana wanaume wakivua, arabahamagara, akawaita, ababwira ati nuko muri abarobyi b'amafi, akasema hata mnavua samaki, ariko nifuzaga kubahindurira umurimo, lakini nataka niwabadilishie, ababwira ngo nashaka kugira ngo mbahindure abarobyi b'abantu, nataka niwafanye wavuvi wa watu. Abantu baramwemerera, na watu wakakubali. Petro nabo bari kumwe baramukurikira, Petro na waliokuwa pamoja naye wakamfuata, akomeza uwo murimo, akaendelea na kazi, kugeza ubwo yageze ku ntumwa 12. Ikafika wakati wa mitume 12, umurimo wo guhamagara no gukomeza, akaendelea na kazi ya kuita, agera ku bigishwa 70, akafika kwa wafuasi umurimo arakomeza, akaendelea na kazi, arakomeza umurimo, akaendelea na kazi, afata abigishwa 70, akakamata sasa wafuasi 17, bamaze kumenya neza ibyo yarimo ababwira, wakajua ni nini aliwaambia, abohereza mu misozi hirya no hino, akawatuma kwenye milima, arababwira ngo nimugende muvuge ubutumwa bwiza, akawaambia sasa muendelee na injili. Ubutumwa bumaze kugwira, na injili ilipoendelea, Biblia iravuga nuko Yesu arangije imyaka 2, Biblia inasema alipomaliza tena miaka 2, yinjiye mu mwaka wa 3, alipoingia kwa mwaka wa 3, nibwo yatangiye kubabwira amagambo yerekeza ko azasubira iyo yagiye, ndipo alianza tena kuambia maneno ya kwamba atarudi mahali alitoka. Aba bantu bari baramwakiriye, hawa watu ambao walimpokea, ngo yagiye abigisha iby'ubwami, aliendelea
kuwafundisha juu ya ufalme. bari bazi ko azaba umwami iteka ryose bagakomeza kubana. Walizani ya kwamba ataendelea kuwa mfalme siku zote na abaki pamoja nao. Atagiye kubabwira iby'uko azasubira mu ijuru, alipoanza kuambia kwamba atarudi mbinguni, abigishwa batangira gucika intege. wafuasi sasa wakaanza kunungunika. Baravuga bati twari tuzi ko uje kwima ubwami, Wakasema tulizani unakuja kuongoza ubwami butazahambuka, na ufalme ambao hautaisha. none uzagenda gute? Sasa tena utaenda namna Twe gani? tuzasigara gute? Sasa tutabaki namna gani? Bizagenda bite? Itakuwaje? Yesu arabicaza. Yesu akawaikalisha, Haleluya. Amen. Yicaza abigishwa be, akaikala pamoja nao, ababwira ijambo akawaambia neno twasomye muri Yohana. ambao tumesoma katika Injili ya Yohane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Arababwira ati nimuhumure, Akawaambia pole. sifa kwa Mungu. Amina. Haleluya. Amen. Arababwira ngo jyeweho Akawaambia sasa mimi ni ngombwa ko genda. ni sharti niende. Arababwira ati kandi aho njya ni kwa Data. Akasema na mahali ambapo Aravuga ko kwa ninaenda Data hariyo Baba. amazu menshi. Akasema tena Arababwira ngo kandi yaba adahari na haingelikuwa nabwo mba mbibabwiye. ningeliwaambia, Aravuga ati ariko kuko ariyo naturutse, lakini sababu ndabizi ko hariyo amazu menshi. ninajua kuna Aravuga ngo manyumba kandi ayo mazu na hayo manyumba ayo niyo muzaturamo. ni pale Ariko mtaishi, si ngombwa ko tujyana, lakini si vizuri. ahubwo hari n'abandi benshi bari inyuma yanyu. Hari n'abandi benshi bari inyuma yanyu, Kuna watu wengi ambao tena wako nyuma yenu, nabo ngiye kubategurira nao ninaenda kuandalia aho bazaba, mahali ambapo kugira wataishi, ngo aho nzaba kusudi mahali ambapo n'abariho wataishi n'abariho bazaba. nao wataishi mahali hapo. Yesu atugirire neza. Mungu atusaidie. Bigishwa barabyumva, Wakakubali, baravuga bati none bizagenda bite? wakasema sasa itaendelea Uzadusiga namna gute? gani? Utatuacha namna gani? Haleluya. Amen. Simbutse gatoya cyane, Nikiruka kidogo, ahita ababwira ngo nimuhumure, akawaambia pole, ntabwo nzabasiga nk'imfubyi, sitawaacha kama ahubwo mu vile, gihe nzaba ngiye, lakini wakati niba maze nitaenda, kugerayo, nikisha kufika nzasaba Data nitaomba Baba aboherereze ku Mwuka Wera atakutumia w'Imana, Roho Mtakatifu wa Mungu, azururuka abe hagati muri mwe, na atashuka azabana namwe, atabaki pamoja azajya na yenda nyinyi, ku bya Data atakamata kwa Baba abibaheho, awapatie ndetse nanyi, azababwira n'ibyo nasize ntababwiye. na atawaambia yale ambayo Nagira sikuwaambia. ngo mbatangarize muri kino gitondo. Nataka niwatangazia asubuhi ya leo, Haleluya. Amen. Mwuka Wera w'Imana twahawe, Roho wa Mungu ambao niwe tumepewa muyobozi w'itorero, ndiyo kiongozi wa ari kanisa, mu cyimbo cya Kristo, anakuwa kwa muda wa niwe Kristo, ukuye ku itorero, anaongoza kanisa akazamura raporo, na anaenda na raporo akabwira Kristo, na anaambia Kristo, akamubwira ngo humura, anamwambia pole rya sana, torero wameneye amaraso, ile kanisa ambao umemwaga ndacyaririnze, ningali nubwo ninachunga, abadayimoni barwana ku manywa na hata nijoro, mapepo wanapigana mchana na usiku, bashaka kwangiza itorero, wanataka kuharibu kanisa, ariko itorero ndacyaririnze. lakini kanisa ningali ninachunga. Abazi ko rikirinzwe nimuzamurire Imana amaboko mu izina rya Yesu. Wanaojua ya kwamba ingali ninachunga watanyosha mkono. Haleluya, haleluya. Amen. Torero ry'Imana, Kanisa la Mungu, Mwuka Wera ririmo. Roho Mtakatifu iko pamoja nayo, Mwuka w'Imana na Roho wa Mungu azarinda rikiri mu isi, na ataichunga japokuwa ingali hapa duniani, kugeza ku munsi na mpaka mwisho Yesu azagarukaho. Yesu akirudi. Abemera akazagaruka muvuge cyane ngo amen. Amen. Bongera cyane ngo amen. Amen. Abakristo Wakristo dukwiriye kwizera ko umwami wacu ariho, ni sharti tuamini ya kwamba Yesu iko, tukizera ko umwami wacu azagaruka, na tunaamini ya kwamba atarudi, tugakomeza tukamwitegura. na tunaendelea kumngojea, Aho twasomye muri Matayo mahali ambapo tumesoma katika kitabu 24, wa 24, Yesu yari arimo asobanurira abigishwa, Yesu alikuwa akisema, ariko basobanurira uburyo bwe uko azagaruka. akiwaambia namna vile atarudi, Barimo bamubaza, sababu walimuuliza, baramubaza bati ni ibimenyetso ki walimuuliza sasa ni alama gani bizagaragaza kugaruka kwawe, ambavyo vitaonesha wakati ya kurudi kwako, bizaba bimeze bite? itakuwa namna gani? Bamubaza ibintu byinshi, Walipomuuliza mambo mengi, agera ababwira ijambo rikomeye, akawaambia neno ngumu, arababwira ngo nyir'inzu
akawaambia mwenye nyumba, amenye igihe umujura azazira, akijua wakati mwizi atakuja, yakabaye maso, angekesha. ariko arababwira ngo igihe cyanjye nikijya kwegera, Lakini akawaambia wakati wangu hari ukikaribia, ibimenyetso bizagaragara. kuna alama ambazo zitaonekana. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. amen, Amen. 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 Kuri 30 ngaho twasomye Kwa mstari wa 13 mahali ambapo wamesoma, ijambo ryavuze ngo marayika. neno ilisema ya kwamba malaika. Haleluya, Amen. tuzumva ijwi rya marayika, Tutasikia sauti ya tuzumva malaika. n'ijwi rya Yesu. Tutasikia hata sauti ya Yesu. Haleluya, Amen. ijambo ijwi rye nituryumva, Wakati tutasikia sauti yake, abazaba barasinziriye waliokuwa wakilala usingizi cyangwa barapfuye, au wamekufa, abo bazumva ijwi ry'Imana. wale nao watasikia sauti ya Mungu. Haleluya, Amen. ijambo ry'Imana mu rwandiko twasomye rw'Abatesalonike, Kwa Watesalonike mahali ambapo tulisoma, yarababibasobanuriye neza. Pawulo alisema mzuri huyu Paulo, bari bahagize ikibazo, walikuwa wamepatwa na shida, ariko ngo Yesu arabasobanurira. lakini akawaambia, Pawulo ababwira neza, Paulo akawaambia mzuri, arababwira ngo twebweho abazaba bakiriho, akawaambia sisi ambao tutakuwa tungali tunaishi, ntabwo ariko tuzahera ngo twumve impanda. haiko sisi ambao tutaanza kusikia parapanda. Haleluya, Amen. ahubwo impanda, Lakini parapanda, Yesu nashimwe cyane, amina, abazaba barapfuye, wale ambao wamekuwa wamelala barasinziriye, wakiwa katika usingizi, ari abizera, wale waamini bari barizeye Kristo, waliomwamini Kristo, baratuje akanwa kabo ngo Yesu ari umwami n'umukiza, waliokiri na kinywa chao ya kwamba Yesu ni mfalme na mwokozi, barihanye ibyaha. na wameacha dhambi. Haleluya, Amen. ijwi rya mbere rizaba ari irya Yesu. Sauti ya mbele itakuwa ni ya Yesu. Ndagira ngo mbibutse ijwi Yesu yavuze mu gihe cyo kuzura Lazaro. Niwakumbushe sauti ambayo Yesu alisema wakati alifufua Lazaro. Iyo usomye Yohana 11 Unaposoma Yohana 11 igice cyose, ile kipande yote kimwereka umugaragu w'Imana Lazaro itakuonesha mtumishi wa Mungu Lazaro uburyo yapfuye, vile alikufa, ariko Yesu akaza kuhagera. lakini Yesu akafika. Yesu agakoresha ijwi rikomeye. Yesu akasema kwa sauti ya nguvu, Haleluya, amen, agahamagara, na akaita, aravuga ngo Lazaro, akasema Lazaro, haleluya, amen, aravuga ngo Lazaro, akasema Lazaro, kanguka, amka, haleluya, amen, zuka. fufuka. Iryo ni ryo jwi rya mbere Hiyo ndio sauti ya kwanza rya Kristo, ya Kristo, azongera rivuge na ataongeza tena kusema ahagaze mu kirere, akiwa angani, navuga iryo jwi, na akasema sauti tena, abasinziriye bose arabizera, waliokuwa katika usingizi iryo jwi bazaryumva, hiyo sauti wataisikia bahere ko bazamuka, na watasimama. hazakurikiraho ijwi rya marayika. Utaendelea na sauti ya Iri malaika, jwi rya marayika nirivuga, na hii sauti ya malaika itakaposema, iryo ntabwo abantu twebwe tuzaryumva, ni kusema sisi hatutaisikia, ahubwo iri jwi rya marayika nirivuga. bali hii sauti ya malaika ikisema. Iyo usomye igitabo cya Daniyeli, Unaposoma kitabu cha Danieli, havugamo ijambo rikomeye unasikilika neno ngumu. rivuga ko ubwo Daniyeli yari atangiye gusenga, Anasema wakati Danieli alipokuwa akiomba, ngo marayika amanukanye ibisubizo, malaika alipokuja na majibu, habonekanye ingabo z'Abamedi n'Abaperesi, kulionekana majeshi wa Wamedi na ngo Waperesi zatangiriye ibisubizo bya Daniyeli. wakitaka kuzuia majibu ya Danieli. Aha mu kirere Pale mwanga habayo imbaraga nyinshi kunakuwa nguvu nyingi zirwanya amasengesho y'abera, zinazopiganisha maombi ya zitangira watakatifu, ibisubizo by'abera, zinazuia majibu ya zirwanya watakatifu, abantu b'Imana, inapiganisha watu wa Mungu. ariko izo mbaraga nizumva ijwi rya marayika. Lakini tuvuge ngo amen, zile zitakaposikia sauti ya malaika, tuvuge cyane ngo amen, seme amen. ongera cyane ngo amen, Amen. haleluya. Amen. Izo mbaraga zose nizumva ijwi rya marayika, Zile nguvu zote zitakaposikia sauti ya malaika, zizava mu nzira, zitatoka kwenye njia, zizava mu nzira, zitatoka kwenye kugira njia, ngo umugeni wa Kristo kusudi bibi harusi wa azabone Kristo yo kuzamukiramo, apate namna ya asanga kuendelea. umwami wacu wadukoye. Laki mwana Yesu. Haleluya, haleluya, Amina. haleluya. Amen. Imyuka mibi yose Mapepo zote
watasikia sauti ya malaika. Hazakurikira ijwi rya gatatu, Utakuwa sauti ya tatu, ari ryo jwi ry'impanda, na sasa itakuwa ni sauti ya impanda ya Kristo, na ni parapanda ya Kristo. haleluya. Amen. Iyo mpanda nivuga, Hiyo parapanda itakapolia, abera bose bo mw'isi, waamini wote iyo mpanda wa dunia bazayumva, watasikia abazaba bakiranutse bose, na watakatifu abazaba wote, barizeye bose, waamini wote, abazaba barakoze ibyiza bose, waliofanya mema wote. haleluya. Amen. Bazumva iryo jwi ry'impanda, Watasikia ile sauti iryo ya jwi parapanda ry'impanda bazamuke. na watapanda sasa. Tuvuge cyane ngo amen, Amen. haleluya. Amen. Hari abantu bazagira ingorane, Kuna watu ambao watapata shida iryo jwi ry'impanda nirimara kumvikana, ile sauti ya parapanda ikisha kulia. iryo jwi nirimara kumvikana, Hiyo sauti ikisha kulia, hazaba ikibazo gikomeye. kutakuwa shida kubwa sana. Hari abantu bazaba baba mu itorero, Kuna wale ambao watakuwa wamekuwa kanisani twasenganye, na tuliomba pamoja, twaririmbanye, tuliimba pamoja twahanuranye, na tulitabiri pamoja twafatikanije kubwiriza, na tulisaidiana kuhubiri, twafatikanije gusura abarwayi, tulisaidiana kwa kutembelea wagonjwa, ariko bazahura n'ingorane lakini ambao watapata shida yo gusigara, ya kubaki, batazumva impanda ya marayika, ambao hawatasikia sauti ya malaika, batazumva impanda ya Kristo, ambao hawatasikia parapanda ya Kristo, abo bazahura n'ibibazo. wale watapata shida. Hari umuntu umwe watanze ubuhamya, Mtu mmoja akapana ushuhuda, yagize inzozi alipata ndoto kandi azigira igihe kirekire, na zikakuwa za mrefu. yararyamye Alikamatwa na usingizi, agira inzozi zingana n'amasaha 48, akakuwa na ndoto za saa 48. ngo ni iminsi ibiri, Nasikia siku 2 yararyamye ntiyakanguka, alilala pasipo kuamka, agira inzozi zikomeye. akapata ndoto za ajabu. Izo nzozi yarose, Zile ndoto zake we yagiye kubona aliona, ngo abona arimo arirukanka cyane, akaona anakimbia haraka sana. ngo yagera ku rusengero, Alipofika kwenye kanisa, umuvugabutumwa watanze ubwo buhamya, ni mhubiri ambaye amepana ushuhuda hiyo, ngo yagera ku rusengero agasanga rurakinze, anapofika katika kanisa na kutana inafungiwa, ngakiruka akajya ku rundi, anaenda tena kanisa ngo ingine agasanga rurakinze, nakutana inafungwa, wariruka akakimbia agera mu rusengero nyinshi, akafika kwa makanisa mengi, asanga zirakinze, akakuta zinafungwa, cyangwa se agasanga harimo umubare, lakini akakuta kuna hesabu, asanga bagiye bashyiraho akapa karimo umubare 666, anakutana kuna alama ya namba 666. ngo nuko agira ubwoba bwinshi, Akakuwa na oga nyingi. yamaze iminsi ibiri Alimaliza siku 2 ari kwiruka akikimbia, ashakisha urusengero yakinjiramo, akitafuta kanisa aingie, urusengero ararubura, akakosa kanisa, hose akagera agasanga harakinze. anafika na kutana zinafungwa. Noneho Sasa ahapfiriye mu nzozi, wakati alitoka katika ndoto, bafatwa n'ubwoba bwinshi, akashikwa na oga mwingi. aravuga ati ni iki gitumye asanga insengero zose zikinze? Akasema, kwa nini ninakuta kanisa zote zinafungwa? Ngo ariko akiri muri izo nzozi, Lakini katika ndoto zake ijwi riramubwira ngo itorero ryagiye. sauti ikamwambia kanisa imeenda. Noneho arabaza ngo ni iki cyatumye wasigara? Akasema, sasa kwa nini mimi nimebaki? Ariko ngo aza kwiyibutsa ubwe Sasa yeye akakumbuka, ko yakoze ibyaha bibiri, akakumbuka ya kwamba amefanya dhambi 2. asanga yari yarihariye inzoga, Akakutana ametengeneza juu ya pombe, ayisubiraho. akarudi tena kukunya pombe. Asanga yari yarihariye gusambana, Akakutana ametengeneza washerati, asanga yongeye kubisubiramo. tena akarudilia. Ngo nuko akangutse, Alipotoka katika usingizi, ngo yagize ubwoba bw'umunsi wose, alishikwa na oga ya siku yote. yaba iminsi y'indoto n'umunsi w'ubwoba, ibi minsi 3. Siku 2 za ndoto na siku 1 ya oga, ikakuwa siku 3. Aravuga ngo ibyanjye birarangiye, Akasema, sasa yangu yamekwisha. aravuga ngo itorero ryagiye. Akasema, kanisa imekwenda. Ngo arangije arabaza ngo mbese Akasema, sasa nta yandi mahirwe wampa? hakuna uheri mwingine tena unipatie, Ibyo nakoze mbyibuka, sababu kuna mengine ambayo nimefanya aho nimeyakumbuka. naguye mbyibuka,
na mahali ambapo nimeanguka ijwi riramubwira ngo nta yandi mahirwe ariho. sauti ikamwambia hakuna uheri mwingine. Itorero ryagiye byarangiye, Kanisa imekwenda na limeisha. cyakoze ku munsi wa gatatu, Lakini sasa kwa mwisho kwa siku ya tatu, ubwoba bumaze gushira, oga ilipoisha, ngo asohotse agiye, alipotoka akienda asanga abashumba barahari, akawaona wachungaji, asanga abaririmbyi barahari, mkutano wa imbaji wako, abarotorera inzozi yarose, akamwambia sasa juu ya ndoto zake, barababwira bati dusabwa no kwihana, wakamwambia sasa chenye unastahili ni kuomba msamaha, ariko itorero rizagenda. lakini ujue ya kwamba Kristo byanga byakunda, upende usipopenda, azaza gutwara itorero, Kristo atabeba kanisa lake. kandi uko azagusanga Na vile atakukutana niko azagutwara, ni vile ataenda na wewe, kandi uko azagusanga na vile atakukutana niko azagusiga, na ni vile atakuacha, bitewe n'uko uzaba uhagaze. sababu na jinsi unasimama. Kandi biravuga ngo ntawuzi umunsi n'igihe, Na tena Biblia inatuambia kwamba hakuna mtu ambaye anajua siku umuntu wala saa. uzakubwira ngo azaza ejo Mtu ambaye atakwambia atakuja kesho azaba akubeshye. atakuwa amekudanganya. Abigishwa babibajije Yesu, Wanafunzi walimuuliza Yesu, baramubwira bati uwo munsi azaba ari kuwa kangahe, wakamuuliza itakuwa ni siku ya ngapi, azaba ari mu wuhe mwaka, itakuwa ni mwaka gani, azaba ari ku cyumweru, ku wa mbere, ku wa kabiri. itakuwa ni siku gani? Yesu arababwira ngo Yesu akamwambia hivi, ibyo si ibyanyu kubimenya. hiyo si yenu kujua, Arababwira ngo nawe ntabwo azi umunsi n'igihe, na mimi sijue siku aravuga wala ngo saa. umunsi uzwi na data. Akasema hiyo siku Baba ni yeye anajua peke yake. Twongere ngo amen, Amen. twongere ngo amen, Amina. twongere cyane ngo amen. Amen. Niba warakurikiye Yesu, Kama umemfuata Yesu, aya makuru ukwiriye kuyamenya. hizi habari uzijue. Cyakoze hari abantu bakurikiraga Yesu, Lakini kuna watu ambao walikuwa wakifuata Yesu, ariko bamukurikiranye ibyo bamubonyeho. lakini wamoja wanamfuata sababu ya kitu ambacho wameona anafanya. Yesu yagaburaga imitsima, Yesu alikuwa akipanda mikate. hari abantu bakurikiye Yesu kubera umutsima. Na watu ambao walifuata Yesu sababu ya mikate. Yesu yakizaga indwara, Yesu aliyoponesha hari abantu magonjwa. bakurikiye Yesu ngo abakize indwara. Kuna waliofuata Yesu sababu ya kupona magonjwa. Yesu arakenura, Yesu anatosha watu hari katika abamukurikiye unyonge. kugira ngo abahe amafaranga, Kuna watu ambao walimfuata sababu ya pesa, ariko abamukurikiye kubera ibyo lakini waliomfuata sababu ya impanda ntabwo muzayumva, watasikia parapanda, ariko abamukurikiye kugira ngo abahe ubugingo buhoraho. lakini waliomfuata kusudi wapate uzima wa Twongere cyane milele. ngo amen, Sema sana amen. twongere cyane ngo amen, Amen. haleluya. Amen. Abo nibo bazahabwa Ni wale ubugingo, ambao nibo basumba impanda watapata uzima ya na Kristo. watasikia parapanda ya Kristo. Amen. Amen. Uwo yagize umugisha, Yule alibarikiwa arota inzozi igihe kitaragera. akapata ndoto wakati na hojatimia, Ariko hari abantu bazagira ibibazo, lakini kuna wale ambao watapata shida. bwira mugenzi wawe ngo ntuzabemo. Ambia mwenzako usionekane katika wale. Mubwira uti abo ngabo ntuzabemo bazagira ibibazo, Mwambie usionekane kwa hesabu ya ambao watapata shida. ngo bazirukanka Watakimbia bari gushakisha, wakitafutisha, bavuga bati wakisema hivi, nari mfite umwana nilikuwa na mtoto none namubuze, sasa nilimkosa. umugore wanjye we Mke wangu yaririmbaga muri Upendo alikuwa naimba katika korali ya upendo, namubuze. nilimkosa. Bazaba bari mu modoka Wale ambao watakuwa kwenye gari bakagira ingorane, watapata shida. shoferi akaba akijijwe, Shofere anakuwa aliokoka, ntabwo azabanza guparika, hata anza kusimamisha ntabwo gari, azabanza gushaka pakingi nziza, hata anza kutafuta asimame wapi. ahazumvira impanda Wakati atasikia nibo parapanda bazagendera, na ataenda hapo, abazasigara wale ambao ntabwo watabaki bimureba. yeye hata hangaika juu yao. Imodoka yagwa, Kama gari itaanguka, yahagarara, kama itasimama, ariko bazahura n'ingorane. najua watapata shida. Abazaba bari mu kirere, Wale ambao watakuwa angani, pilote yarakijijwe, ambaye anaongoza ndege kama aliokoka, ahazumvira impanda wakati atasikia aho niho parapanda azagendera. ni pale pale ataenda. Haleluya, haleluya. Amina. Ntabwo azavuga ngo reka banze agere ku kibuga cy'indege, Hata sema moja niaje oya, nifikishe, kuzaba yumvise impanda, hapana, sababu atakuwa azavuga ati parapanda. databuja arampamagaye, Atasema wameniita, azahita agenda, pale pale avuga ati ataenda. namutegereje igihe kirekire, Atasema nimemngoja kwa muda, araje. sasa nakuja. Agasita kuba bazaba bari kumwe,
Yoshua ntabwo asita ku ishuheri yo mu nyanja. hatajali na shida arimo murabugana gute kama kutakuwa shida namna gani, ijwi rye niryumva impanda wakati atasikia azazamuka, atapanda naye, hazagira ingorane ambao watakuwa na shida, abazaba basigaye, wale ambao watabaki. Yesu atugirire neza. Yesu atusaidie. Haleluya, Amen. haleluya. Birakwiriye ko Ni vizuri sasa kwitegura tujitayarishe kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, Ibimenyetso byose yasize avuze, na alama zote ambazo amesema. niba ufite amaso Kama una macho ya kuona nawe ugenda ubibona, na wewe umeviona, niba ufite amatwi kama una masikio nawe ugenda ubyumva, na umesikia, kandi n'itorero na kanisa rikomeje kubivuga, inaendelea kusema, ababwiriza ubutumwa bwiza na wahubiri bakomeje kubivuga, wanaendelea kusema, umwami wacu ageze ku irembo mfalme kandi anakaribia kuza kwazaza. na kuja atakuja. Haleluya. Amen. Twasomye ijambo ry'Imana Tulisoma neno la Mungu mu Bafilipi kwa Wafilipi 3:20, 3 kwa mstari wa 12. havuze ngo naho twebweho Kulisema sasa sisi iwacu ni mu ijuru. kwetu ni mbinguni. Sifa kwa Mungu. Amen. Niho dutegereje ko umukiza wacu Ni pale tunangoja mfalme wetu azaturuka. atatokea. Niyo mpamvu Ndiyo sababu Yesu agiye kugenda, alipotaka kwenda, hari akantu k'ibanga yabwiye abigishwa. kuna siri ambayo aliambia wanafunzi. Yarababwiye irya mbere, Aliwaambia ya kwanza, arababwira ngo nimutinyuke. akawaambia msiogope, Yari amaze kuzuka, sababu alikuwa amefufuka. arababwira ngo noneho Akawaambia sasa, ntabwo agira umuntu w'i Yerusalemu, siko mtu tena wa Yerusalemu, ahubwo umuntu ahawe ubutware leo nimepata mamlaka n'ijuru mbinguni ndetse no mu isi, hata na duniani. haleluya. Amen. Arangije arababwira ngo Kisha akawaambia hivi, nimugende mu mahanga yose, mwende sasa katika mataifa mu yote, mahanga yose. katika mataifa yote. Arababwira ngo nzaba ndi kumwe namwe. Akawaambia nitakuwa niko pamoja na nyinyi. Yesu nashimwe cyane. Amen. Mu isi turi abashyitsi n'abimukira, Hapa duniani tunaonekana vile tuko wageni, nta gakondo tuhafite. hatuna makao hapa. Arangije abaha irindi sezerano, Akawaambia ahadi ingine, arababwira ngo ntimugire ikibazo, akawaambia msiogope, aho muzagera hose mahali ambapo mtafika pote hazitwa hanyu. kutakuwa kwenu. Tuvuge cyane ngo amena. Amen. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Umwizeri iyo ageze na Kivari, Muamini anapofika na kivari, Imana imuha uburyo bwo kwitwa ahe. Mungu anampatia uwezo ya kuitwa kwake. Umwizeri iyo ageze muri Amerika, Muamini kama anafika Amerika, haleluya, Amen, agenda n'isezerano anaenda na ahadi rivuga ngo aho muzagera hose inalosema mahali ambapo mtafika kote hazaba hanyu. kutakuwa kwenu. Sifa kwa Mungu. Amen. Cyo yari ashatse kwerekana, Alitaka kuonesha ntabwo hano mu isi ariho iwacu. kumbe kwetu haiko hapa Pawulo duniani. yandikira Abafilipi, Paulo aliandikia arababwira Wafilipi, tuko mwa Abafilipi mwe, akawaambia enyi Wafilipi, nubwo mufite iby'ubutunzi bwinshi hata mnakuwa na vitu vingi ndetse mukaba murwanira ku manywa na nijoro, na mnaupigania mchana na usiku, mufite amazu n'amamodoka, na mnakuwa na nyumba na magari, ntabwo mwita ku mfubyi n'abapfakazi, hamjali wajane ntabwo na mwita ku mayatima, bakene n'abaciriritse. hamjali na maskini. Arababwira ngo ndagira ngo mbatangarize, Akawaambia lakini ninatangazo kwenu. haleluya, Amen. hano ntabwo ariho iwacu, Hapa sio kwetu, iwacu ni mu ijuru. kwetu ni Niho mbinguni. dutegereje ko umukiza Ni wacu pale ambapo tunamngojea Yesu azava atamtokea kandi azahindura ibi byose, na atabadilisha mambo yote, haleluya, Amen, abihindure kuba bisha, na atabadilisha kuko kuwa ariwe mambo ufite yote mapya. imbaraga. Ndiyo sababu tuna nguvu. Niwe ufite imbaraga Kama una nguvu, zo kwigandurira byose. ni yeye ambaye ana nguvu za kubadilisha mambo yote. Tuvuge ngo amen. Amen. Twongere ngo amen. Amen. Twongere cyane ngo amen. Amen. Turi ku ijambo rivuga ngo nta kabuza Yesu azagaruka. Tuko kwa neno ambayo inasema hakuna kizuizi, lazima Yesu atarudi. Zuba ryaka, Jua hata inakuwa nyingi, Yesu azagaruka. Yesu atarudi. Mvura yaboneka, Kama kunaonekana mvua, Yesu azagaruka. Yesu atarudi. Twaba turi hano na Kivari, Tukuwe tuko hapa na Kivare, ntibyatuma Yesu atagaruka. havitazuia Yesu Twaba asarudi. tugeze muri Amerika na Canada n'ahandi, Fika Amerika na
Kanada nafasi ntabwo nyingine bizatuma Yesu atagaruka. havitazuia Yesu Aho asirudi. uzagera hose Mahali pote utafika, uzazirikana ko umwami wacu azagaruka jua ya kwamba mfalme kandi Yesu atazaza gutwara itorero. na atakuja kuchukua kanisa lake, Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. na Mungu apewe sifa. Haleluya. Amen. Twasomye ijambo ry'Imana Tulisoma tena neno la Mungu mu byahishuriwe Yohana. katika Ufunuo wa Yohane. Yohana ari mu iyerekwa, Yohane akiwa katika maono yeretswe ibintu bitari bike. alioneshwa mambo mengi. Hereye mu gice cya mbere, Unapoanza kwa kipande cha kwanza, ahubwo yerekwaga iyerekwa ry'amatorero arindwi alipooneshwa juu ya makanisa 7 yo muri Aziya. ya Asia, Arayabona neza, yote akayaoneshwa, bari mu miri intege zabo n'imbaraga zabo. akawaambia ulegevu wao na nguvu zao. Ageze mu bice birindwi, Alipofika kwa sura ya 7, haleluya, amen, mu hariya icyenda mahali ambapo tumesoma kwa mstari wa 9, nabwo agira iyerekwa. akapata tena maono. Bari muri iryo yerekwa Alipokuwa kwenye maono, babona abantu benshi akaona watu wengi bo mu moko yose. katika mataifa yote. Mu moko agahe? Abanyarwanda gusa? Abakongo gusa? Bo mu moko agahe? Katika mataifa yote. Haleluya. Amen. Ngo abona abo bantu kandi Akaona tena wale watu ngo bambaye ibishura byera, wakiwa na mavazi meupe. ngo abona batonze umurongo muri bica. Akaona wanakuwa na mstari mrefu. Haleluya. Amen. Ngo abona barimo baratambuka, Anaona wanatembea, ntabwo bafite, hawana oga. abona bambaye ibishura byera. Anaona wanakuwa na mavazi meupe. Haleluya, haleluya. Amen. Ngo baragenda Wakitembea, bari muri iryo yerekwa, akiwa katika agira maono, amatsiko menshi. akaona watu wengi. Warabaza ngo Akauliza sasa, bariya ni bande wale ni watu gani kandi baturutse hehe? na wanatoka wapi? Ngo ni uko yabazaga, Yeye ambaye alikuwa aramubwira akiuliza ngo nanjye ntabwo mbizi. akamwambia, na mimi sijui. Baravuga ngo ni ngombwa ko Akasikia, akasema sasa ni lazima twabaza nyiri itorero tuulize mwenye kanisa, ariwe Kirisito, na ni yeye Kristo wari mene y'amaraso. ambaye amemwaga damu juu ya kanisa. Ongera cyane ngo amen. Amen. Ongera cyane ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Ngo arababwira ngo Akawambia hivi, bariya, wale sasa. Yesu nashimwe cyane. Amen. Arababwira ngo ni babandi Ni wale bamese ibishura bya ambao walijitakasa mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Aravuga ngo ni babandi bari bavuye muri ya mibabaro. Akasema ni wale ambao wametoka katika mateso. Biblia iravuga ngo Biblia inasema hivi, ubwami bw'Imana buratwaranirwa, ufalme wa mbinguni ni wa kupigania, kandi intwarane zibugisha imbaraga, na wanaopigana ni sharti watie nguvu. kandi ntabwo ari uguhera uyu munsi gusa, Ni kusema haianze kwa leo tu, ahubwo uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza. inaanza wakati wa Yohana Mbatizaji. Haleluya. Amen. Itorero ry'Imana Kanisa la Mungu rifite umubabaro, inakuwa na huzuni, riri guca mu mibabaro. inapita katika mateso. Itorero ry'Imana rirababazwa, Kanisa la Mungu linateseka. itorero ry'Imana riratukwa, Kanisa la Mungu wanalitukana. itorero ry'Imana abantu bari mu bigeragezo bikomeye. Kanisa la Mungu wanakuwa katika majaribu. Ariko mbwira uwo mwegeranye ngo humura, Lakini ambia yule ambaye yuko pembeni yako, igihe pole. kizagera duhanagurwa amarira twarize. Itafika wakati tutapanguswa Sifa machozi kwa ya Mungu. kutumilia. Haleluya, haleluya. Amen. Ngo amaze kubabwira ngo ni babandi Akasema ni wale bavuye muri ya mibabaro, wametoka katika ile mateso. barababwira ngo kandi bariya, Akawambia tena wale, haleluya, Amen, ngo bazahora imbere y'intebe y'Imana. wataendelea kuwa mbele ya kiti cha Mungu. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ngo abo ngabo bazagubwa neza, Wale watakuwa na kuko amani aribo bemeye kuva mu byaha. sababu wameacha dhambi. Ndagira ngo mubwire ngo Nataka nikwambie hivi, turacyafite uburyo tungali na muda bwo kwizera. ya kuamini. Yesu nashimwe cyane. Amen. Uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo Aliyeandika barua ya Waebrania yaravuze ngo uyu niwo munsi wawe, alisema hii ndiyo siku yako, uyu niwo munsi wawe hii ndiyo siku yako wo kwemererwamo. ya kumkubali Yesu.
Yesu nashimwe cyane. Amen. Biracyashoboka. Ingali inawezekana. Torero lilazigenda. Kanisa haijakwenda. Nawe uyu munsi wakiyandikisha. Na wewe unaweza kuandikwa. Mu ijuru hariyo ibitabo 7. Mbinguni kunakuwa vitabu 7. Ari ibitabo 7. Kunakuwa vitabu 7. Ariko reka tuvuge ko ibitabo 2. Lakini acha tuseme juu ya vitabu 2. Kandi ibitabo 2. Na vitabu hivi 2 birabikwiriye ko umuntu yabibonekamo. Ni sharti tuonekane kwenye vitabu hivi. Ibi bitabo 2. Hivi vitabu 2. Kambuga ku gitabo cy'ubugingo. Acha tuseme katika kitabu cha uzima. Vuga no ku gitabo cy'imirimo. Na kunakuwa kitabu cha kazi. Haleluya. Amen. Niba waramaze kwizera Yesu umwami n'umukiza, kama umekwisha kuamini Yesu kama vile mfalme tena na mwokozi, wamaze guhabwa amahirwe, umepata bahati yo kwandikwa muri icyo gitabo cy'ubugingo, ya kuandikwa katika kitabu hicho cha uzima. Iki gitabo cy'ubugingo, hiki kitabu cha uzima, umuntu wese wamaze kwanduza akanwa ke ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kila mtu ambaye amekiri na kinywa chake ya kwamba Yesu ni mfalme wa maisha yake, izina rye ryandikwa muri icyo gitabo. Jina lake limeandikwa. Isomye mu gitabo cyo Kuva, unaposoma katika kitabu cha Kutoka, Mose yari ari imbere y'Abisiraheli, wakati Mose alikuwa mbele ya Waisraeli, yigeze ahura n'ikibazo, alipata shida, Abisiraheli batangiye kunyura hirya no hino, Waisraeli wakienda ngambo na ngambo, ngo nuko Mose aritotomba, na Mose akalia, ngo arangije abwira, akaambia Mungu, arabwira ngo ndakwinginze, akamwambia Mungu ninakusihi, siba mu gitabo cy'ubugingo, unitoshe katika kitabu cha uzima, izina ryanjye, jina langu bikure muri icyo gitabo, unitoshe katika kitabu. Yesu atugirire neza. Yesu ariko Imana isubiza Mose, lakini Mungu akamwambia Musa, iramubwira ngo mva urahire Mose we, akamwambia Musa, eti nikwambie, sinshobora gukora ikosa, siwezi kufanya kosa, sikura umuntu mu gitabo cy'ubugingo, nikutoshe katika kitabu cha uzima. umuntu nkura mu gitabo cy'ubugingo, yule ambaye inatosha katika kitabu cha uzima ni umuntu wancumuyeho gusa, ni yule ambaye ameasi. Yesu atugirire neza. Mungu atusaidie. Umuntu wese amaze kwihana, yule ambaye ametengeneza dhambi, yandikwa muri iki gitabo cy'ubugingo, anaandikwa katika hiki kitabu cha uzima. Ariko lakini Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ariwo turi kumwe gazamura amaboko, yule ambaye angali hapa anyoshe mkono, twongere cyane ngo amen. Amen. Twongere cyane ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Umuntu wese wanditswe muri icyo gitabo, kila mtu ambaye ameandika kwenye kitabu hicho, icyo abasabwa gukora, kile ambacho anaombwa tena ni ukwirinda, ni kujilinda. Ikintu gikomeye kuri iki gitabo nabonye, kile ambacho ni kigumu juu ya hii kitabu, ngo iyo umuntu akoze icyaha, kama mtu anafanya dhambi, yari yanditswe muri iki gitabo na alikuwa kwenye hiki kitabu cha uzima, bamusiba mutarigeze yandikwa n'umunsi n'umwe, wanamtosha, anafananishwa na yule ambaye hakuandikishwa hata siku moja. Kandi subiremo, acha nirudilie tena, umuntu wese uri muri icyo gitabo, kila mtu ambaye iko katika hiki kitabu, iyo acumuye ku Mana, wakati anaasi mbele za Mungu, bamusiba nk'umuntu utarigeze yandikwa na rimwe, wanamtosha, anaonekana kama hakuandikiwa hata siku moja. Kandi iyo umuntu yongeye kwihana, na kama mtu tena anatubu, yandikwa nk'umuntu utarigeze asibwa muri icyo gitabo, anaandikwa tena kama mtu ambaye hawajatosha kwenye kitabu. Amen. Amen. Turacyari kumwe, tungali pamoja, turi hafi ku musozo, tunataka kumaliza. Amen. Amen. Biracyashoboka rero, kungali muda ko nawe wakwiyandikisha muri icyo gitabo, na wewe uandikwe katika kama mu gitabo cy'abera, katika kitabu cha kama mu watakatifu, gitabo cy'ubugingo, unakuwa katika kitabu cha uzima, kama mu gitabo cy'ubugingo, unakuwa katika kitabu cha uzima. twavuze n'igitabo cy'imirimo, tutasema juu ya kitabu cha kazi. iki gitabo cy'imirimo, hiki kitabu cha kazi, nta muntu cyandikwa atarajya mu cy'ubugingo. Hakuna mtu ambaye anaandikwa na hajaingia kwa kitabu cha uzima. Umuntu utanditswe mu gitabo cyacu cy'itorero hano, mtu ambaye haiko kwenye kitabu chetu cha kanisa, aduteye inkunga tukubaka urusengero, ntabwo yaba akoze icyaha.
akatupatia pesa tunajenga kanisa, hafanye dhambi. ariko amafaranga ye Lakini pesa zake ntabwo yatuma tumwandika mu gitabo cy'itorero, haitaacha tunamwandika katika kitabu kandi cha atari kanisa, umunyetorero. na haiko wa kanisa. Mbere y'uko wandikwa mu gitabo cy'imirimo, Mbele muandike kwa kitabu cha kazi, ugomba kubanza kwiyandikisha mu gitabo cy'ubugingo. ni mbele ya kwanza uandike katika kitabu cha uzima. Niyo mpamvu hari imirimo y'abantu benshi Ndio sababu kunakuwa kazi za watu wengi itazibukwa hazitakumbukwa, kubera ko batigeze bandikwa mu gitabo cy'ubugingo. sababu hawajaandikwa kwenye kitabu cha Imirimo uzima. yabo bakora Kazi ambazo wanafanya ibone kwandikwa mu gitabo cy'imirimo. ndio ipate kuandikwa kwa kitabu cha kazi. Yesu nashimye cyane. Amen. Cyakoze itandukaniro rito, Lakini kuna tofauti kidogo. iyo umuntu yamaze kwiyandikisha mu gitabo cy'imirimo, Kama mtu ameandikwa kwa kitabu cha kazi, haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen. ni ukuvuga ngo yaramaze kwiyandikisha mu cy'ubugingo, Kama amekisha kuandikwa katika kitabu cha uzima, agatangira imirimo. anaanza tena kazi. Amen. Amen. Niyo mpamvu Bibiliya Ndio sababu Biblia hari amakamba ivuga hagera kuri 5 amakamba. kuna taji kama 5 ambazo Biblia inasema, Aya makamba 5, na hizi taji 5, reka mvuge ku ikamba rimwe. hata tuseme juu ya taji Bibiliya moja. yavuze ngo abahinduriye benshi mu gukiranuka Biblia inasema wale ambao wamebadilisha watu kusudi bazaka nk'inyenyeri. wataangaa kama vile nyota. Iryo ni rimwe mu makamba. Ile ni ya kwanza. Ikamba rya kabiri Ya pili sasa ni ikamba duhuriyeho twese, ni taji ambao sote tutavikwa, ryitwa ikamba ry'ubugingo. ni taji ya uzima. Iryo kamba ry'ubugingo, Na hiyo taji ya uzima, urugero ruto, na mfano kidogo, igisambo ku musaraba mwizi pale kwenye msalaba, kimaze kwihana, wakati ametengeneza dhambi zake, kirebye Yesu, wakati aliona Yesu, ngo kiramubwira ngo rata, akamwambia sasa, njyeweho mimi nakoze ibyaha nimefanya dhambi, kandi byanyemereraga kubambwa, na ni sharti ningelisulubiwa, none nagusabaga lakini nilikuwa na ngo kuomba ugera mu bwami bwawe wakati utafika katika ufalme uzagibuke, unikumbuke, kuko njye mpfanye ibyaha. sababu mimi nimekufa na Ariko dhambi. kuko yari kumwe na Yesu, Lakini sababu alikuwa na Yesu, umuntu yegereye Yesu wakati mtu anajongelea Yesu, akatura ibyaha bye, anakiri dhambi kandi zake, ibyo byaha byabipfana, zile dhambi hata kufa kuko nazo, Yesu ni umuhuza sababu Yesu ni mpatanishi w'abantu n'Imana. wa watu pamoja na Ahita Mungu. abwira iki gisambo, Akaambia huyu mwizi, arakigira ngo ntabwo bizaba ejo, akamwambia haitakuwa kesho, aramubwira ngo kuko uhereye aka kanya akamwambia tangu sasa izina ryawe jina lako ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, limeandikwa katika kitabu cha uzima. kandi turaba turi kumwe Kwa muda kidogo tutakuwa muri pamoja paradizo katika y'Imana. paradiso. Iki gisambo Huyu mwizi ntabwo gifite izina mu gitabo cy'imirimo. hakukuwa na jina katika kitabu cha kazi, Nta turo, hana sadaka, nta cya cumi, hana cha kumi, nta muganda, hana kazi za nta kanisa, murwayi yasuye, hakutembelea mgonjwa, nta mfubyi yafashije, hakusaidia yatima, nta makaro yazanye. hakuleta makaro, Izina rye ririhe? hana kazi kwa kitabu cha kazi, Ari izina rye lakini jina lake riri mu gitabo cy'ubugingo. limeonekana katika kitabu cha uzima. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Dufite abantu rero Tunakuwa na watu sasa bari mu gitabo cy'ubugingo, wanakuwa katika kitabu cha uzima, abo tuzaribanamo, wale wataenda mbinguni, ariko lakini niba nta mirimo kama hawana kazi, muri ayo makamba 5 kwa hizo taji ambazo tumezisema 5, uzaba ufite rimwe ryonyine. utakuwa uko na taji moja la uzima. Ariko hari abantu Lakini kuna watu bazayambikwa yose, ambao watavaa taji zote, barakoze iyo mirimo yose. ambao wamefanya kazi zote. Yesu atugirire neza. Mungu atusaidie. Kandi iki gitabo cy'imirimo umumaro wundi kigira, Hiki kitabu cha uzima cha kazi
iyo umuntu arimo afite imirimo myinshi, kama mtu anakuwa na kazi nyingi, iyo ageze mu ngorane, wakati anafika katika shida, iyi mirimo iramukiza. hizi kazi zinamtosha katika shida. Igihe kiragiye kadusenge, tunaona saa zinakimbia, acha tuombe. Ariko iyi mirimo niyo yazuye Tabita, lakini tujue kama hizi kazi zimefufua Tabita. Iyi mirimo niyo yatumye Hezekia yongererwa imyaka 15. Hizi kazi zimeacha Hezekia naongezwa tena miaka 15. Yesu atugirire neza. Mungu atusaidie. Imirimo ishobora kukuzura. Kazi zinaweza kukufufua. Yesu atugirire neza. Mungu atusaidie. Tugiye gusenga Imana. Tunataka kuomba Mungu. Bari mu ijambo rivuga ngo nta kabuza Yesu azaza. Tulikuwa na neno inayosema ya kwamba hakuna kizuizi, lazima Yesu atakuja. Ndagira mufashe gutekereza. Nataka sasa ufikiri mzuri. Yesu kazaza. Kama Yesu atarudi, kama yaratubwiye uko tugomba kwitegura, na amesema tujitayarishe. Mbese aje nimugoroba, sasa akifika kwa saa za magharibi, cyangwa kazaza ejo mu gitondo, au anafika kesho asubuhi, urumva uri tayari? Unajisikia kuwa uko tayari? Nawe wazamuka. Je, na wewe unaweza kupanda? Yesu atugirire neza. Mungu atusaidie. Ndagira ngo witekerezeho. Nataka ujifikirie mwenyewe. Ndagira ngo witekerezeho, ujifikirie mwenyewe. Noneho dusenge Imana. Kisha tuombe Mungu. Numara kwitekerezaho, kisha kujifikiria wewe, wa mbere, wa kwanza, arashaka kwiyandikisha mu gitabo cy'ubugingo. Anataka kuandikwa katika kitabu cha uzima. Wa kabiri, na wa pili, ushobora kuba warasubiye inyuma. Uwezekano umerudi nyuma. Wari uzi ko izina ryawe ryanditswe, na jidai ya kwamba jina lako limeandikwa, ariko bakaba bararisibye. Lakini yawezekana wamekwisha kutosha jina lako. Utangira gucekeranya, ukianza kuwazawaza, uvuga ati izina ryanjye ririmo cyangwa ntiririmo. Unaanza kusema, je, jina lako ni gari au limetoka? Usanga nta ririmo. Ukijikuta kwamba jina haliko, uhaguruke buhoro, ushimame pole pole, bwire Yesu, uambie Yesu, izina ryanjye ryandikwe muri icyo gitabo. Umuombe jina lako tena, kugira ngo ntazabura kururya munsi, nisikosekane kwa hiyo siku. Nusanga nabwo ukwiriye kwiyandikisha, na ukijikuta ni sharti uandikwe, nabwo haguruka aho wicaye, na utashimama tena mahali unakaa. Yesu yaduhaye ubutware. Yesu ametupatia uwezo. Haleluya. Amen. Bwo gusenga, kwa kuomba, ikiboshwe mu isi kikabohorwa, kinachofungwa duniani kinafunguliwa, kandi n'icyo tuboshye kikaba kiboshwe iteka ryose. na chochote tunakifunga kinafungwa milele. Nushaka kubohoka, kama unataka kufunguliwa, urahaguruka, utasimama. Ubimana z'Uwiteka zizavuzwa ijuru, abayuda munsi bizuhuje, abakurinda isi bose bazamwitaba, abakoranirize mw'ijuru rye. Yesu databuja nzamukorera ntacogora, ngwiz'ubuntu n'urukundo amfitiye, maze imirimo yo mw'isi yose amanirirangiza, haza mpamagara ngeze mw'ijuru. Mu gitabo
abahagurutse bakeneye kwiyandikisha, wale ambao wamesimama wakitaka kujiandikisha, Imana ibandike muri icyo gitabo mu izina rya Yesu. Mungu awaandike kwenye kitabu cha uzima. Abahagurutse wanaosimama bavuga bati natwe izina ryacu rikwiye muri icyo gitabo, nisema jina langu lionekane kwenye kitabu. Imana ibahereze umugisha na Mungu awabariki. Tugiye gusenga Imana. Nataka kuomba, ntugire ngo turatinze, usizani ya kwamba kandi kibe cyo gihe cyawe. Hii ndio muda wako, kibe cyo gihe cyawe. Hii ndio muda wako. Ni vile Yesu abahereze umugisha. Mungu awabariki. Reka twakire Pastor Manuel. Acha tumsihi Pastor Manuel adufashe kubwira Imana, atusaidie kuambia Mungu kugira ngo Imana yacu usudi Mungu wetu yongera amazina yacu akomeze muri icyo gitabo, aongeze tena kuandika majina yetu katika kitabu. Kuririmba ntabwo bihagije, kuimba haitoshe, kubwiriza byonyine ntabwo bihagije, kuhubiri haitoshe, ahubwo kumenya ko izina ryawe riri muri icyo gitabo, lakini kujua kwamba jina lako liko katika kitabu. Imana ibahereze umugisha. Mungu awabariki. Mana turagushimiye ku ijambo ryawe rigeze mu bana bawe, nta kibuza uzaza, kandi waradusezeranije yuko ugiye kudushakira kudutegurira aho tuzaba. Wakoze rero kuko tubonye bene data na bashiki bacu babonye yuko hari ikibatsinze, impanda yawe ibaye ivuze, babonye yuko bo batagenda mu ijuru. Turabasengera rero kubera umwuka wawe akinahamanya n'umwuka wabo, ubemeza yuko bagomba kuza imbere y'umusaraba wawe. Reka rero ubabarire ibyaha, kuko hari impamvu itumye bahagarara imbere y'umusaraba wawe. Ubabarire kandi imbabazi zawe ziruta byose zibagereho mu buryo bwo kwizera. Mana, buri muntu wese ikimucira urubanza reka gikurweho, kuko waduhaye ubwo bubasha. Icyo tuzafunga muri isi no mu ijuru kizafungwa, igifungurwa ahangaha no mu isi gifungurwa. Reka rero tubakingurire ijuru binyuze mu jambo ryawe no mu mbaraga z'amaraso yawe, mu izina ryawe Yesu Kristo. Ubabarire ibyaha n'ibicumuro byose, inzira mbi zose banyuzemo, kugira ngo uyu munsi ube umunsi w'ubuhamya, uyu munsi ube umunsi wo guhamiriza. Habwa icyubahiro iteka ryose, tubasengeye mu izina rya Yesu, amen. Reka dusabire abarwayi, acha wagonjwa tuwaombee. Abarwayi bahaguruke, wagonjwa watasimama, abafite ukwizera yuko Yesu akiza, wanaoamini ya kwamba Yesu anaponesha. Nubwo imiti iba mu mafarumasi turabizi, hata madawa zinakuwa katika mafarumasi tunajua, n'Imana yemeye ko abanyabwenge bashiraho ibitaro. Mungu alikubali wenye akili watie mahopitali, ariko ukwizera kwacu kutugira ko Imana arikiza, lakini imani yetu ni kwamba ni Mungu anaponesha. Ababyizeye rero, wale ambao wanaamini hivyo, reka dusengane nabo. acha tuombe pamoja nao. Mana turagushimiye kuko ukuboko kwawe kuracyakora, turagushimiye kuko ubuntu bwawe burakwiye, turagushimiye kuko imirimo yawe irahambaye, kandi ababyizeye Mana ntabwo bataha uko baje. Abana bawe bahagaze imbere yawe bazi yuko izina ryawe ari Jehova Rafa, bidusobanuriye yuko uri Imana ikiza. Cyo ngaho manura marayika wawe ukiza, ubishinzwe kugira ngo akize iyi mibiri. Dore abana bawe bagize kwizera, baza mu nzu yawe kandi bababaye, nuko baziya yuko mu nzu yawe harimo byose. Babonye baje, reka babone batashe bafite imbaraga wabakijije. Turabasengeye kugira ngo ubagire neza. Sara gusa, hari n'abandi bari mu bitaro, reka nabo ubagenderere, abari mu ngo ubagenderere, ubane nabo wigaragaze mu byose. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.